Ni mwihoko wakwa no thiete na mbere na kwirorera Kiheo television niri kwihada wega Thaa Mugwanja cia miraho mahinda mangi mega turanyitanira ni undu wa mohoro ma Kiheo Kabiru na njira itiranite ndiri wika no iri turateithania na memereke na njira ya shiko nake etagwo Naomi Matho ni njitagwo Francis Wairura na turambiri na ripoti kuma kaunti-ini ya Naikuru ni mwena wa Naivasha. Mushi wa Naivasha uri muhari-ini wa mbere hari kuguciriria agendi noho gutwika mushi wa mwanya muno wa mishamanio iria ni ya gibururi. Ndumiriri ni uhianitwo hindi ya mishamanio wa mwanya uria ukoretwo ugithie na mbere gatagati ka nyiti itemi thiini wa sekta itiganite. Kuringana na muikariri giti uria ni Elijah Mwangi oigite ati mushi wa Naivasha ni ukoretwo ukiguciriria nginyagia aigithia kuma mabururi matiganite maria mari nja wa Kenya. We are excited to say that tourism has improved, and mostly because most of our both domestic and regional tourists, because a tourist is somebody who is not in their house, who has visited a place for more than 6 hours, you become a tourist. So most of Kenyans now are aware of good life and they want to go out there. Whatever we are enjoying good domestic tourism. And then also, when you look at the numbers of international tourism, the numbers are also growing. But tourism is like a cake. The real cake that you eat is domestic. The icing of the cake is international. Emerging challenges is now coping with the customer demands, because people have seen a lot of things online, and they want us to match whatever is in Singapore, whatever they see in the Arab world. So some of these dynamics may not be there for us to match. For example, you may not be able to match some of these iconic attractions. Their facilities or countries can be able to identify and come to Kenya Utalii College. We will be able to come there and train you, because we are not only training for the benefit of money, but we are saying that we have to train people. Any visitor who lives in Nairobi and had a good experience in Nairobi, when it comes to Naivasha, goes to Migori, goes to Turkana, should be able to have the same experience, because Kenya is known to be the leading destination in terms of customer service. Na tugicoka guku mucini wa Nairobi tuhiuke nginyagia Dandora o ndumwe na kaunti-ini ya Machakos. Gikeno na ndohio no ithiete na mbere na gukorwo ciuhuririire family ya Jackson Tito na nire wakorirwo kirirwo nyumba ni mutongoria wa bururi Dagitari William Samoei Ruto kaunti-ini ya Machakos. Riu nyumba ino ni gukorwo akinengererio Tito akoretwo kana ndumiriri yake ikoretwo ikihunja nenda-ini cio kinyaniria ta mwaki wa githaka, na ni thutha wake gukorwo rikionereria kiega gukorwo akirera ciana ciao iria ni inya. Shika mkono kuangalia, nikaona ni Tito akaanza kunipea shida zake, alafu kisha nikamwambia twende kwenu nikajue kwenu nyumbani. Tukaenda kwao nyumbani, kwenda kwao nikaona ile hali ilikuwa. Kitu ya kwanza kenye kilinishika mimi, nilianza kulia kwa sababu ile umaskini nilipata pale ilikuwa ya hali ya juu. Ilibidi mimi mwenyewe nirudi kwa mfuko, mwanzo niwape kitu ya kukula na kitu ya kukunywa, kisha kesho yake nikakuja nikaangalia venye wako, alafu sasa nika promise Tito nitakusaidia. Nilimweka tu kwa TikTok yangu, na kisha kesho yake nikakuja nikaanza kumchangishia. Alafu sasa our madam, God bless you so much. Nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha hao watoto wawili ambao wameletwa hapa shuleni kwetu through the courtesy of our MP and Madam Senator Tabitha. And we promise that we are going to take care of them. We are going to teach them to the best of our ability so that they can become the best the world can give them. Nimshukuru sana mwalimu mkuu wa St. Mary's Boys hapa Machakos County kwa kutupokea. Ametupokea vyema, amepokea familia ya Tito na ndugu zake Tito, mama yake Tito hapa vizuri sana. Tumekuja kuomba nafasi ya darasa la 5 na darasa la kwanza la ndugu zake na Tito, ambaye mmoja anaitwa Timothy na ule mwingine anaitwa Paul, na nimshukuru sana mwalimu mkuu. Umewapokea
na tulikuwa tumezungumza kupitia mheshimiwa wa hapa, Mheshimiwa Caleb Mole, ambaye aliweza kucoordinate na mwalimu mkuu, na wameweza kutupokea vizuri na wametukabidhi barua za shule, na watoto wataingia shule kesho asubuhi, na yeye Tito pia atakuwa anaingia shule yake ya boarding pale Nairobi kesho asubuhi. Namshukuru sana mwalimu. Bali nilikuwa naishi ilikuwa shida. Maji nilikuwa nanunua, kukuwa hata stima. Chakula ilikuwa shida. Lakini kwa wakati huu nashukuru Mungu. Juu nimefika mahali na maji si bebi na mgongo ama kijana bebe. Kijana hawezi toka enda achanganyie plastiki auze tukule. Nashukuru Mungu. Na tugithina mbere ni ati mubunge kana mujumbe wa Isiolo Mumina Bonaya niathite na mbere na gukora giukirira na njira nene atongoria aria makoretwo mena igeria ria kwenda kuhagura gavana wa kaunti ya Isiolo na niwe Abdi Guyo na mithingi ya kwaga mwihoko nake. Kuringana na mujumbe uyu akiaria hindi ya giikaro na mbeu njithe Bonaya aroiga ati atongoria aria marari na igeria riri uguo kana aria mena itanya ria kuhagura gavana Guyo ani atongoria mari na mwiyendo. Nafikiri sisi tunaendelea kufunza watu vile kazi inatakikana kufanywa. Kwa sababu kuna wale wameona ile kazi wamechaguliwa kufanya ni ya kufitini, ni ya kueneza chuki, ni ya kueneza propaganda, ni ya kutaka kuvunja county ambayo inahudumia raia maskini. Hiyo sio kazi wamechaguliwa kufanya. Na mimi nasema hivi, kama mama county, kama wimerep wenu, mimi nasema hivi, hiyo impeachment walipanga ikirudi hata kesho, msimamo yangu ni ile tu. Lakini hata hawana nguvu ya kufanya hiyo kazi tena, kwa sababu hata ile walifanya mbeleni ilikuwa bore. Wakakosa heshima, wakakosa support, wakakosa mwelekeo, serikali kuu ikawachukia, wakaambiwa nyinyi wafitini mnachokesha watu, ondokeni. Insecurity, the discussion and speaking the truth on insecurity was never done before us. This is the time we are telling it as it is in black and white. Tunawaelezea watu bila kuficha. Na tunaambia watu, haijalishi wewe ni mkabila gani, haijalishi umetoka kona gani ya Isiolo County. Kama uko na makosa, tunakuambia wewe ni makosa umefanya, wewe ni mkora. Kama ni Mmeru anaiba, tunamwambia Mmeru wewe ndio unaiba. Kama ni Waborana wanaiba, tunawaambia nyinyi ndio mnaiba, mko na makosa. Hiyo discussion ijaifanyika. Mbeleni wanasiasa wanachocha. Wanafanya nini? Wanachocha. Lakini sisi ile mkutano tunaenda yote, tunaambia watu wetu wa Isiolo, jamii zote, wale wako na makosa tunawaambia nyinyi mko na makosa. Na nafikiri governor yetu amekuwa very vocal on that aspect. Na thutha wa kwamukira riboti yo kuma kaunti-ini ya Isiolo, turamba gwikiria oro hanini ni turacokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Hihi we murutwo ureketie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru, ndugatangike ringi, kuona thukuru wa Jewel Technical College riu ni uragwitira intake. Guko arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire, na turutaga arutwo aitu na mashini cia kiriu na makaheo umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, umemerekia ari journalism and film production,
education, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomi cia nanja ta German. Marihi maitu ni mafashirire uwega gukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tucerere umuthi Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu kugerera kifogo mugwanja kifogo imwe ithatu kifogo mugwanja imwe niyo 0701 300 071. Weheke mieke etanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukuwa indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma engineering system umereme kuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system ira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kungangana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Duka ciao cikuria Nairobi CBD macamaniro-ini ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao hau Nyandarua House ground floor. Duka wengi yao area kou Nyandarua House second floor room 204. Duka wengi haria Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni haria Max Plaza kongetharira na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimu 0793 494949 kana 0793 949494 kana 0793 595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system. Twaririe Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene farafara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM kana ũtũhũrĩre thimũ kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Barira ya Korimotha ikoretwo igukinyira o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa kana thaa 4 cia rucine kinyagia thaa 7 cia miaraho. Riu yukite na nditi nene muno makiria. Riu tabarira ya Korimotha ugiterevo na your number 1 microphone commander Kamau wa Wairura KW. Kamau
kama kawa. Mari hamwe na Women Rep Susan Wangoro atuthiite wega aste iri gukinyagira kwambiriria thaa 5 cia rucini kinyagia thaa 7 cia miaraho. Riu iri na mwarahuko wa magegania mathaa meri ma rwimbo tu, mwago utangitigika. wagacuke nĩ tũrathane na wandatha ndigũthĩnjĩra. Nĩ ndukũ inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie. Hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag muthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages. tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo muthenya wa Wednesday ni hashtag kĩũndũ kĩa mwanya oyatia twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Ramithi nĩ matene. Hashtag matene yeni matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Ndĩkagwiga bita nĩkĩ waria nĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagira o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwainĩ thĩinĩ wa Kiheo TV. ũgĩterevoni waku ũtagũtiga kanda ya iheo kĩhĩri MC Kĩheji wa Gĩtawa. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano. Tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwainĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ thaa 8 nginya thaa 10. Ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ, nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa kĩgoco. Ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Karibu ni twacokereria. Wagi wa madagĩtarĩ a magego na mathomo ma ũgima wa mwĩrĩ wa mũtwe nĩ gatagatĩ ka mathĩna marĩa makoretwo makĩyumĩria kũrĩa mena wa Teso. Ndũmĩrĩri ĩno ĩheanĩtwo hĩndĩ ya ũrigitani ũtarĩ marĩhi kũrĩa oho mũingĩ ũthiĩte na mbere na gũkorwo ũkĩũria maita maingĩ ũgakorwo gũkĩyumĩria na gũkorwo magĩcerera mathibitarĩ matiganĩte na nĩ gũkorwo makĩmenya ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Madagĩtarĩ arĩa maheanĩte riboti ĩno nĩ kuma thĩinĩ wa thibitarĩ wa mathomo wa KMTC ũrĩa wĩ kũrĩa Kocholia. In regards to traditional medicine, I'm not familiar with it, but I do recommend, highly recommend that when you do have anything related to your tooth, please visit a dentist. Dentists are professionals who have trained in this field,
and it's best to get professional advice. And if you are ever having pain or anything to do with your teeth, please visit your dentist. Mimi nashukuru sana mheshimiwa wetu Oku Kaunya kwa kuleta huduma hii hapa karibu KMTC hapa. Kwa leo nilikuwa nimekuja kuoshwa meno ambapo nimefanyiwa vizuri. Hata sasa na metameta naweza penya meno kwa watu vizuri. Nashukuru sana. Huduma hii hatungeweza kuipata kule hospitalini kwa sababu mostly unapata hata SHA haiwezi kukukava kwa kutibu meno ama kung'olewa meno. Unapata ni ngumu zaidi. Tumekosa msaada huu kwa muda mrefu na tujawahi pata katika hospitali yote hapa vile. Nimewahi tafuta hospitali zingine nikakosa. Maana nilikuwa naambiwa kwamba wakati mwingine inakubidi ulazwe ndiposa labda upate msaada wa jinsi hii. Na wewe umeenda tu kupata matibabu ya siku na kurudi nyumbani. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba program hii iweze kuendelea, watu wa huku wafaidike kupata msaada wa kusafishwa ama kung'olewa meno na shida zingine mbali ya meno. So what I aim to do is to bring an increased level of dental intelligence to the community by teaching them, reviewing with them, and helping them to level up their oral health knowledge. Na tukirikiriria ni ati hari njira imwe ya gukinyaniria motungata ma ugima wa mwiri kuri muingi ruhoke rwa KEHPHU ni ruthite na mbere no korwo rukiendekithia kuri thirikari nene gutigirira ati ni yakore giaka ceceni cia ithimi na nicio laboratory matura matiganite na ni gutigirira ati Kenya ni makorwo makiamukira motungata na njira igwete ndomiriri no yukite uriri kuririkana ati kuri no nyihu wa laboratories kundu gutiganite fururini. We also want to see the Food, Drugs and Chemical Substances Act also being reviewed. Remember, we had an issue in Mukumu where where we had most schools actually having issues with the food poisoning. And we want to ensure that the food and water quality labs are actually established in each and every region of this country so that we can be able to test the heavy metals, the mercuries of this country, so that our children, or rather our school-going children, can be better placed to be able to be educated very, very well. There is a lot of policies which are outdated, others are lying, having like cracks in between, and we want to make sure that we mend them and we make sure that they are within the new dispensation, within the public health scope. Na riboti ni yakore gitwikirira gaturumo ka mohoro maretuma namo ari mohoro ma Thaa Mugwanja na ndagika 24 gatho cia mwanya kuri timu yothe yakore gitigirira mohoro maya ni magukinyira na njira igwete Juma wika no irituma na memereke na njira ya cieko etagwo Naomi Mathu nginyagia muthenya wa rucio Ngai witwenda tugakwendithiria muthe wina irathimo.